2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgam panguripan. Cipta tembang panguripan menurut Indrawati. Kamunan laras wirama manyut-anyut sing binarti menunggal si Gusti sing ing sawiji. Jar bobah mosak ketuhan klasik kegeremetan ngeraci hari lagi kayak kan kata resna tinggal seru tembang panguripan binabar rancak singarang asum panodi kasuguhaning tangan kalau merupiah suku buku mangga temah kasdut mestuti laku lekas tanpa menglang bituas legawa tuturi yang membayangi andrau pamusdi ngamayu raharianing martawa sasana Tembang panguripan linun guliri bebisik ngiring terlantas kalbut kinanyani mungkat nafsu pang ulegan siniga ing tembok pang lenggana jarpas tawa kawuri jerodowo gusti wewentehan mus ambar sejatinya tepat palupi wijak tembang panguripan guma imber marma getar wirama kalangga ruang resonansi kumandang gending us oranye puyuh mering harmoni gamelan kinabu sumanut anjasing sori-sori antara ning zikir kasombongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.